Il-President tal-Istati Uniti Donald Trump ikkundanna l-aġir vjolenti waqt dimostrazzjonijiet li seħħew matul il-jum tal-Erbgħa f'Capitol Hill. Dan fil-waqt li wieħed kooperazzjoni għal tranzizzjoni kalma tal-poter. Trump għal dan jum wara li dawk li appoġġjaw invadew il-binja ta' Capitol Hill f'Washington DC f'dimostrazzjonijiet li ġibdet għajnejn id-dinja fuqha. Permezz ta' din l-isqarrija u anke fuq Twitter wara li kien imblukkata għal 12 siegħa, Trump ikkonċeda għal voti fil-Kungress Amerikan fejn ġiet affermata b'mod uffiċjali r-rebħa tal-elezzjoni presidenzjali għal President elett Joe Biden. My only goal was to ensure the integrity of the vote. In so doing, I was fighting to defend American democracy. I continue to strongly believe that we must reform our election laws to verify the identity and eligibility of all voters and to ensure faith and confidence in all future elections. Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. Fl-aħħar sigħat miet pulizija li miet waqt l-irvellijiet li qamu. L-awtoritajiet Amerikani ordnaw li l-bnadar Amerikani jittajru mezzasta b'rispett lejn il-membru tal-forzi tal-ordni. Kienu bosta id-Demokratiċi li talbu sabiex Trump jinsneħħa minn President b'mod immedjat. Wara d-dimostrazzjonijiet vjolenti li nċita u stess f'diskors qabel ittieħed il-vot dwar l-għadd tal-voti f'Arizona u Pennsylvania kemm fis-Senat u anke fil-Kamra tar-Rappreżentanti. Il-medja soċjali hija dominata minn opinjonijiet varji ta' Amerikani. Uħud urtati iżda mhux sorpriżi b'dak li kienu x-xhieda tiegħu f'dawn l-aħħar ġranet fil-waqt li oħrajn kburin li kienu parti minn dak li seħħ l-Erbgħa. I fight for freedom and democracy. Even with everything that happened? Yes, even with everything that happened. We had the greatest president in our lifetime doing everything he could do, sacrificing his golden years to make this country what it should be and what it always has been. He sacrificed so much, and that's why you've seen so many people here, they realize that. Palissa Trump qed jaffaċċja pressjoni u bosta politikanti Amerikani fosthom l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Nancy Pelosi appellat lil Mike Pence biex jinvoka artiklu skont il-Kostituzzjoni li fiha jiġi sfiduċjat Trump mill-Kabinet u bekk jitneħħa mill-poter qabel iż-żmien.